Pa ja sam pre svega počastvovana što sam izabrana za jednu od žena koja menjaju društvo. Za mene je to praktično jedna žena koja je snažna da ispolji svoju različitost u društvu koje uglavnom očekuje da se svi u njega uklopimo i da budemo po meri društva. A kada imate snage da budete drugčiji i da tu svoju različitost pokažete i time budete inspiracija drugim ljudima, to jeste u stvari i velika snaga i jeste smisao života kada ga živite onako iskreno, iz duše i posvećeno, želeći da drugima pomognete i da na druge utičete da svoje živote naprave boljima ili najboljim verzijama zbog kojih u suštini svi jesmo tu, da budemo najbolji što možemo. Pa ako mislite na državu Srbiju, ja mislim da imamo još jako puno posla, ali generalno ja poznajem jako puno muškaraca koji u stvari kroz svoju percepciju žene doživljavaju kao sebe ravnima, čak u nekim situacijama i mnogo superiornijim, kao neka bića koja imaju sve to što muškarci imaju i onda imaju još to nešto više. I sa tim muškarcima ja najrađe i provodim vreme zato što oni jesu u stvari ta promena u našoj svesti, jer žene se bore da dokažu da jesu ravnopravne, u stvari ta prihvaćenost međusobna je ono što je najvažnije. Imamo još puno posla definitivno, ali mislim da smo malo odmakli.